Gedung Chisui Duai. Amen. Pada bulan ini cuma nisaupo bakamlong labesuk banglong nong yalam tam lele hakan yam jiu kan yam kabatau tarjur kan yam kabayet kabawo yaki ei barok mano bala banglong nong yalam naman kata ni hakan ikalanong gabapra kada thak saupo terter yau neu brio ubat kerteng ucairas ubat yang away kakirtan hakan yang ciu but the Bible gone unong sinsyal jong da senagok kadei kacaka panhikai timplay ucisu uplepor porbol sin hasenagok panhikai yakatien kacumuplay nama kata ni sopo hangni bauni ucairas udei ubrio ublapiang bha kacing nang kacing start kacing tip ulong lu ubrio ubariu spa niyo iya kata hakacing bon jamu yaki syakri di syakar ibatrai hayeng jamu ulong ubrio ubayo yakanam pada kepuram haka imlang dasarang kamtam haka nyam ciu ka Bible dia ini panawar kita di jingpiang jamu barok uban ruh yang akun marwai takun kentei dapadan kat arsman kerta bakani akun jamu kalong ka jingkemen yang cairas kani akun jamu kalong ka maulenai yang ka jingim ka jamu cairas katno ukumen bandan hajang jokakun jamu kikini kikpa isopo bahaya kata ni belakang kondon kti ngai kun cerai dan sansem menedang setiap pun yang yang papa beli kemudian lang yang satu ngakai pensong yang hindang lambatnya wasopo ya kan jingkemen jeng kikini kikpa bandan hajan bak lagi jeng kikun tak mutam yang cairas bandan hajan kekun kentei jauh kabaran halal sinan kata nama kata sisu dipulai ke Bible tak terus syau tenang kalau bauni ubrio ucairas ulajio seluruh syapang ucisu pada mengaji jangan slow kemen banwan syarata syara banwan lihat tera sara kapalang hangi bantipro pada kirteng ucisu kres tamlong syau kabarang pemai kabarang jegi nila diyo slow sa penator nini tak penator seti ya kecilap syapang ucisu kres bak nama kata ucairas lu ulah diyo slow syapang ucisu kres Henry yang slow si kanong bau bangbu teng banyak kendu bak bang piang yang ucisu kung lau jong nong pedeng balik udang sibo na kecingin jauh kanang keburang uyo kespa kepaudan kayu kwa kecingin uyo ala si senpek om idan cinggu nasu yang kecingin ucairas para penyedia jangan iya mekisi teng-teng habang ibiang ibit na kecingin jong kato ha kecingang kecingtip teng-teng ublay undak hamlong dan kamsyu kecingin jangi ni siya lekhi ni siya pendak ni kinyang kurukom Nilai pan omhi bagi dalam sisa baru play kamda dalam show akhir kisni jadi kita mentak. Bikin mau kopor covid nanti kelang kuno sini setai sesat. Ngasa kapsor kajing jencar lapalak itu kopor pembani lain. Arus membuna nisong lockdown saset slung tang di slung kita diau kihat. Pak aku tu kopor bisyari lagi hilong kuno. Kuno gigi seng duai hayim hakapor corona kalong tidak kenal kislehem gigi seng duai hayim ubang juduai ulah duai ubang jupule Bible ulah puli ubang juwat play ulah wat play ulah kan wing kun jagoi kalong kuni Kristen ubang adu kan red kuni kalang jing seng kena yo ubang koya jing seng kena anda ulah kisama ulah ketam jing seng sama ulai dilibis yung kaleng-kaleng di jingeseng Henry anda ulapoi sa pedeng jaka namba asal selong ulai kendu bertilok jaka percay ki paralok ibarat tebit sisa ban krok ban pak ban pembit yu hadu put bau tau kuon ungok hadi jiso ha percay
hati cinti pembuat ulah mulien ulah sang jamiat mulien ulah Islam syai'in kakini kam juga keren syuk yang tahu kun jokna kasyaktin namar ukren dikitin gimsneum yang lakajong kakini kakini kasneng siketin utaw kun ukren pai sipau pentin dahil bakit kakini kerstan kalale kalagway kalalay bandway batban syak jingit daw blay umpelayin yang kun jokna bakit kakini kanang duay kiparlok iong hukong ukun jong piwa ng jod kata kanang buhay kata kanang jajingit itu ba ukun jong ka ula ng di ula ng buat ula ng jod na dibigslaw bahaka kalay jong ka dikipurtay Henry Pitik siya nyo kajing buhay jong katakalong kami karakterikam hakaway kasli hakajaka kabukumpoy berkat ba ondang bayoi ondang balap hindi yung sinasayala sa tsaka ba ilok ka persay uplay uwanti ikadodot mao sumupaw kun sa katakalong kami day hanta bawa IT na kajang gajingin naki-ay yung sniw sa kapatay balang muati ang sa mabalay baluta day mangaw ba yan hakani ka no paiswi banyalap ang padang jumping nanti posio pantai siu sesilcar seni setela sara pangkren negatif jamu mulai nadi banyak na dua meno hadi di snow bahasa ka pertai dengan siomo pangadan negatif dapat duai tidak occupy dapat duai selor mulai uap ya kapor kecil padu hiasa kanu min lainnya padu mulai orang ini namcu bapi Amatray ini kekam, hakajing sisa mencua, aku akan mengubri-ubri uspa. Hendak amatray ini kekam, nama yang uspa, hakam muslim. Saya seubah yang ada kecilong, kamu usul bau piang lut nadong siapa. Hendak ang Bible, hakaway kasih, ulay kendu, yakaway kecil, kamu kenapa? Bakit kecil kalong? Ang ganso manu menuru balak banyarap yung Cyrus pagkajingin kalong pagkakuan kabu ike mau nanay yung kajingin jauh ipan hatmir yung kajingin manu magpuslay jingot manu maglinga bong pisa habayo iya ikon paidan hatmir yung kajingin lawan ginangay jingot jauh oh Cyrus karang kaspak persang kaspak kilang gini dokter, kilang gini kinang yalam, kisah kini mabuangkat ke memekuat dia Allah. Henry dan petir, siapa jeliu kadomu jamu Jairus, berisur ibarat, ibaong itu, leh, banyak kendu yang jisu, udah ada jam-jam leh. Pada mengenai dia jangan kamlang kabesok, ulayok barok aku jingin jong kadok, kanam kebuang kespak kepau jinang jing spak ulah yang lo. Henry mentakawan ke cinta siaw hau kaboong len man IT yang di hau jisu pwede mulai itu kadang katma kapag kenjang sim hapok jemu patang sukan ako lang ang Bible pau Jairus ulapin ko ulo kata usur pandai ya kendu yang jisu umi bayin macam berkat bau dan sibol di sakri ulah di bantai di sakri di jamu manang kini patu gitu sih ngadon kam yeu leh kelek umpan leh lagi banyak kendu yang jisu macam berkat bau ya henti ui no ini sarang jamu barok sedir ui no ini ruspak jamu sedir ui no ini spak pertai jamu barok banlek syau jisu kembang long natural berhala anda uapoi hajanu jisu on the Bible jisu dan wan negara dengan lien ipada kila ap yang jisu kata kejaga ban China su yoi utau pada yoi utau jisu upa unjukwa banyak keren mencua upa satu lagi ke skor ban yo slow sebang jisu Henry yang kali kelima utek bagi om da pertai ngerti jing siang kila pendo kiwai kila di China ulah persang lut ulah kibiarap lo Jisu
boleh kembali ke Yesus. Mewan ay nalang bumuet. Kaya kalau saya sulale, lapin kan dikipat ba ang the Bible, ulah dan kuat hati kita di dalam Yesus. Para media jangan. Udan haja kayo, haja ngabo bonbril, unggang yalamu bakrau, jangan nyamjiu. Udan hati kita di dalam Yesus. Ada dari gunung-gunung kucing kuat yang ada ini kucing seng elap shopping time masih yang cibet dalam. Benar berjuni kali kucing seng kiban shin ya kesin jam kerja mujayas. Pan penerit ya tadi hati kita cepat tinggal Yesus Kristus. Ucakap sang si Pauang tu penerit ya di hautlai dan pengkau ya pi uyone sudai kedai ya dengan kau pat yang pangan bandret kesenangan do langat kenyi ka bekor pan penerit ya di hakamat semua belai man ong ya pi kan sa berikan ada ni kelawai pan penerit ya di hakamat semua belai pada begitu ya jangan Nirwai itu boleh dijual ke aspak perapulai. Nirwai itu kita kat tu. Karena perkat ini dijual om iman. Tadi dijual ke bau cair suai. Hakapor bau den. Hati selajah itu Yesus. Nirwai itu kita kat tu. Haselajah jomli ngayai den. Isnai tuwak dan selain. Nirwai itu kita kat tu. Pada ke chorus. Boleh nanti hati ini dikintin jiruan ngantik lo dari mabiru di badan kamu yang dikintin saya pantian nanti selajat di dalam Yesus selajat jong ngayai dem ya ubarem ya Rab yang atrai sajisi haslajat jong ningayay dem isnay tuwan penslem penim ya ubarem ya Rab yang atrai ya Rab yang atrai ya Rab yang atrai pangan yoim bamilayam ya Rab yang atrai ngasno bagay kejing ruai jo kejing duai panang yang Rab yang atrai kerencing Rab jomengan sayap kekun jangan kadang hatemir jong kejing yap ngakir pak ya me tuan syayim jonga ngakot snow bah ya me ngainvite ya me bamin wan banrong hakayin kejonga Yesus Petrus Jacob dan Yohanes kini cing Yesus cung Jairus pakat kita nilai kada kuat ka sau pulai do sau punyo ngalarwai mentang kada don sakawi ke jingjia siten nanti hak bakal don ko dalam kemi rangba beriu kapakit cimpang misnam kat arsnen kapang kekrau pat ka Bible ka ong kala lut ka spa ka pau kala dulut jingdang jingem bara pat ka history kaya tu ini on day tang bakani ka beriu ka doi ka snam na ka met jongka henday kala doi ka jingit lagi para beriu kala do bahaying bahasan kam dan hok syo banim lakhang ya ka am dan hok ya ka bakan keren bakan ya side na ka hok jongka kamla ban temple kamla ban synagogue kamla ban ni sejaka paipa late kendon ni ka ka niam jiu late kendon ni ka ka imlang salah nadu kri adu kejar bakan ni ka beriu menta kadang haka jingling mse ka kadu jongka ayo slow mo Yesus uyai tenti na yen jongka kani ka beriu kam don ay Asia dan sangisur bapasyaw ya ka syong hang ni patiap ni yen nang ni pada kendo yaw Yesus oh para lang iti ye jonga pinapuli history siya pang kani ka kami kani ka rangba beriu ajaw ki umat
haka imlang gasa lang haka kamay kakaji haka niyam haka jingiday para beriyo kanika beriyo kamdan hoksyo lakin bom kuy ka Leviticus tatsan lakin nong pok ya kanika beriyo late kendon ya ka barada siapa yo iya ka maka misi jika padba lis jika bom beriyo tahan jong Moses maka niyam juga lang nadalap ya ka day bangen pemau kanika beriyo kadon haka kordet sak kamyo wan jingeseng kumpawan mengikum ni kasyong hayeng marway pitip dia ayu hayeng ang gospel Marcos kayo revival marway hayeng bakal revival bakal maat hayeng marway kalau ladangan yokta yakin yang cai kebu Jesu ngatip dong nang sayo kia ketika revival kau perlu akan doa nur jangka nganim sisien nganyap sisien tambah kadai ikan doa yang Jesu tangan kita ikan yang jangkau kalau mi na yin kalau sok kalau sepan bahaya dia benar-benar begitu lesi setang ikmat bagi iban pet kalau ya hapeng betul patah kesakhiat sekalian kesakhiat sekaman ketelot dan bor kadang jimpang haka jingin jongka bakal poi sejanu Jesu kamnuan bamong ko Jesu irabiana lapang nasitom nama ka syakti yo asalan pemau uparti mayos ulada bangteng ko Jesu meu kono David tulis na yana his name yo who gave you the right to speak ano ba ibore na ban keren Bartimayos ukhindo ila de pertajam susu ya kekerten Jesu mereka ni ketika kentay brio kamnuan ada yang yuk kalah teler ya keketi papang patrot jangka bat kalau yobat ya irin yang jangkup jong Jesu tapi dia yuk Jesu ulayen baru Jesu ulaong dan remano balakta ya she communicated God through the touch kamdon kamban ang ya kasintur jongka panyathoy ka jinge jongka dangkakti jongka kalabyan bangkren ya unong penem jongka uji sukres dan manurin mandu palakta yang hapadeng lupa Petrus ang uji sulay tengku beriyo na ikentur na dumene noong manubakta ya ang uji su kadang kita kabapel kajing kita jong kebriu kebadan cimpang kebadan kam cimpang kiak jangan kini kebriu kesyaktin anda ke snopo ya ke healing ya ke cimpang kiak kabalat tuhoy hakalang rin jaga day mga atray malakta ya be day mga pagipad kipet sa jingay dayo iya nga day mga masate kendon na kanyang jiw day mga mongdon hoksyo kanim day mga kandong pop day mga tuhay ba isila na baro laka day nga pa ng pumaw ay kilintan no day mga walakta iya me ba day mga palama di ko cintang kaya dyan me ninod para ba me bansin di ka nikasin dyan manong day mga tuhay badantang iya me bagkat iya me hari ko Jesu oh kermen kukun ang Jesu kajing ngejong pa kalapang kaya pa Jesu urang baling do ubakuy ubahok ang kasiki Hebrew kamilay na kanyang katayo na maruso po ikajingkit jumi utiplot siya pang jumi kajing ngejong pa kajingat ka ba kajingat ka ba shisha kajingat ka ba day kajingat ka di sembay terso karapin kaya kajing pangcong ka ngiju puli mo dan kajingat ka di sembay terso ang yuniulong long lakin ria uken ria hiju keline dan ayupat hapo sembay terso dan ayu sembay terso balaan pengken ria ikilong kajing kuang aja Jesu kalong pau sembay terso dan kajien. There is a life in a mustard seed. Pakai jingkwa macam uplay kalong. Pau niu sembay terso un spe un saikis lagi bercerngam un penpau ke burung ke uplay. Lapen kia ya pa
Tapi jingnya coba. Udah Jairus, yang harus berhenti. Udah api Yesus. Lalu bau Yesus undat dan penkia kita kepriu. Berkat udang yang kumta, ang guduk-guduk bersau pau prasa kendai. Kira wan ki syakri na yibu Jairus. Palesi kira yakan na kata kepoh. Lesi kira apa nong? Jairus mila iyuhang ni. Uang adang api utayo Yesus. Ule chiyin jonga, ule kamba ikakon jonga. Ang utu syakri kumno. Yang yilik no siya. Kakon jong me kalayap. Ngimpet no ya ka. Hayin jong me. Dan kejingyayam, kejingyalinyal, kejingyalipat. Kambon jing mutsyo. Watan mon kamsyo yung manghigay. Ang utu syakri. Yang yilik no siya. Ngimpet no ikakon jong me. Para ba nagbiye jonga? Jairus umi na yin daga jingkermen. Shipeng menti uya kendu ya ke jindu jingkermen. Waksno pula. Jürgen Mullmann way nagi German theologian upo ay kakot the theology of hope. Para kini kakot uong baka jingkermen. Baka jindu jingkermen. Kiyay wad lang hata jingin ke jongi. Teng-teng haka jingkermen warlap ke jingdu jingkermen. Pak teng-teng haka jingdu jingkermen warlap ke jingkermen. Wakso pula kia yad lang kia pau lang haka jingem jengi. Jairus umi ke jingdu jingkermen uyo jingkermen udu jingkermen. Pangan ong ipi ke jangme Jesu udang biang kapor nakabentajang ilu akan ke jinese. Udang biang kepor pangkat arliang yang kedua wasau pan perayaan di kon Israel udang biang kepor pan pentelun yang mau kang panong Lazarus tumino udang biang kepor di jing jongpi udang biang kepor di jing pang jongpi udang biang kepor pan yarap ya pi he is still on time para dengan dia jonga kat bau Jairus udang yang hang tau tuit ki umat kumnongan le menta baru Yesus ang tigrekat kita sedin ko Jairus what syakti dan syumet kumbalangat kini karang babriyo kalong kini di an penkia ikakun jome pangsyok snow ya kata kajingkaran ng Yesus what syakti we all sa sisi para sa mga para bangabiye dyan atong karata syara district ngidon yaw play ubang kwa iniban syakte hagijing penting pagijing syakte life pa nrebusan sin haka Bible latho ya kekentin don't be afraid what syakte hagijing jia iba per kijing kendo iba per life pa nrebusan sin haka shisnem niyo kaway kasmi uplayu ang yani what syakting at minta ka no pay siru siya mungin kaliap no ikakat rin tarik siya bong jikot uong yani ru what syakting esi dibanting syakting aga jingin kumnu nganlong kani ka jingin sanungan poy what syakting lada pila syani hau unyan lam yang ka jingin ka chokti oh Jairus uong itu syakri kina yana jingin ngan baru Yesus ap anang wan mga ilay patang supay haplaw ye Jairus ipulay ka Bible Yesus la lengo panyo ya kejingayam ya kejingalinyar pada kejingalepat jeng kipriyo kat kayi ngunong yalam tepi uyap kayak kehun jeng Yesus lang itu kibayayam kibayalinyar wat yam kam simayam kasyuat ya ngan sakersiw ya ka ang kabay pag hiliak no kaya kiten yung Yesus piti balay matari ka konsyo at kajungki kijiw kabayak beriyo kijule lay pili kiyay kabaningkong kiyam sausi kumbayam ka meri bat kamarta kidayam bonbon sri banten i siya kaimlang kasalang banten i siya kapertay baki sausi siya kiyam kabaar kabagijiw kile kabayak beriyo kisah jingit kim trebam kim tredi kim tresum kim tresat kumusin David habsi tom jorikon jangungi pulie musim David trebam tredi tresum tresat kisah jingit
balik man pergi siya kapertay o susi kabalay ka magichiw gile abayak bereo kisung daw dupay yan na din na dukli kipong ya kijan ki bacang pakitar ya kajan kok jengki kung balik Mordecai kapon sa basiyan asna man pergi siya kapertay niyam isya ajingit itarjan kok baka pertay kan pet pangisngaw si siya Bay hangdi bang jewel uong yaki kon Israel tukat ya kadokno de om yaki Jacob jompi ngalangnya ya kajilek teneng jompi kajilek konsor jompi kabatang sabar ngakwa kapinka di kadono orang mulai pakai hangdi bang jisu om wat yam bat marsen om jisu kumta kumno kila berkeno na kajiyam jompi maka di kajilek teneng kabasabar Jisu ukwa ya kabashisha urung hayin Jairus Petrus Jacob Yohanes kalok kujung Jairus pat kini kena harasna urung hantang berdekat kebesan pusau Jisu pai kini kena bakatia hantang hoi ketembring men semcu kalayap ulah shime kakati kejongka baru Jisu kerentang si kempian ko kena toyen ko kena toyen ang berdekat kebesan pusan bat kami sim jongka kalau wan pai bat kumiru kalau yang jod bat ulah hukum ban ai cimbam ya kini kena perasaan lama perasaan ibi jonga kini jenis sengelap ko kena toyen ujisu kat ini jenis seng samla rata syarat distrik ko kisamla toyen ito yang madian ko kilong tumeto yen ko kilong kepato yen ko kibalang baro jangan rata syaratin stik iko yang banian kasin jam ke peningkong dari ke jongpi ke jonga kebaar hadu ke bersihajar ke bekut ublay penyelam itu dia dan dijemi ko kena to yen ukat ini yang dari kecil sengalam bani ini para pengen jonga dipuli gini ke kambak labun bun sin hilap na em babaro arnut hakani ke jinjia kita iki bakat arsnan ke kunu Jairus ke kenarit kat arsnan kerta kalong kami sidang lenti ke bakit jingpang kat arsnan ngalak ban ong hagapor balakha ke kunu Jairus kani kalong kami kelas sedang dampak kaya ka ublay doon bang keren ni karatasya doon distrik hati ni gijing sengelap ublay ukwa pankili ya kapateng kapatengki kabangiong kakin karen ke coming generation kapateng jong ki samla kapateng jong ki kena kapateng jong kunu Jairus ko kena ko samla toyeng ublay ukwa lama ka ni gijing sengelap balana kiway kinyen ngangan yen la kiway kintre ngangan buat yang Jisu ukwa dan keli ya kapateng kepadang ki jengki samla kiban yen na kabenta kakerten kejong Jisu kumno pak siapang ketu kelong kemi kapang misnam karasna kakubor kelong ublay ukwa dan pengkeli yang sahisin ya kapateng kebacan letno the going generation kapateng jadi rangba bagi pemen kibatit sa kanus nem ngindang im ublay pit ya kata kat mengidang im ukuatan keli yang isa sisin panien nakabenta kakerteng kajang Jesus Christ kapertay kaya kersun maka jingbong kali iki jaga jingbong dan neem kiban yang kumu Daniel kumu Shadrach and Meshach Abednego Joseph panien nakabenta kakerteng kajang ublay bantun kot ini kejigalap na kumno kani kakambak kalajia dinamar po jayga suong ngakerpa Tuhan siya jonga ukot yung Jisu siya jongo kumnikan sa way no kujineseng ninyalit no siya kijong di balang kisnong di bajangay kajingkili kalong hatu pinlik marway ni pinyalam lang yung Jisu siya jonga pinleg marway ni pinyalam lang yung Jisu siya jonga Genesis nalang kabakat tindahan itu ini siyang ulat kung naulat ulatin ulat patikon siyang ukilatin
Benamar baukat yaki angel di jong ublay bangsa hayin jong ngakerpat yapi turung hayin jonga ang ulat ngamdon kom ga babang banayipi ngamdon ga palong ga basuk ga pintia ngamdon ga jingpalong ga babang banayipi hendray ngakerpat turung hayin jonga kanang wala perang jungi di malipaya ni parang Jisu nanyalami na sa iyong jonga dan gijingnya per jingmul dan gijing bom syongsu dan gijing saban ben dan sibun gijing aying jonga nagkerpatuan sa iyong jonga imay lakot yung Jisu haying badihang tabo Jisu upalipat di kabangon mau jonga mga nang ifi at siya bahkan kutno tangau jailos bahkan jaru haying jongfi maaf yang ada kepupurom bonsin nikot ika kerteng ke jong ublay tang haki jing habang dan jing na kepupurom bonsin ngimken mau blay habang piang babit kekam kejam bikin mau blay ni bikin mau na apa ikan dok kerdo lawan ke kram lawan ke jing tenjo ke jing yapram sastang banduai banwadi ublay hendak apa piang babit ngimken mau blay haba udok daruang Allah sumarsyo ke jing pang jongpi sastang banwak blay haba syak bakhan pinun menong dan pelang dan liur belawan kang ya na man syakri ublay isyak dia ke syari blossom masyalong kalapu isinti blossom balay madiaren ketikat madiaren ka igi airu tambangan lek telang liur na data ni shit ngampik ngadi batway kisni kilayat step kecing paidin ki babun kalayen hajing pang jogi hagi di kisni memang kecing alap na bagi YouTube ngalam ting hiru teng bagi beli kinang palat dan edit ke YouTube balway brio pangay kendo kalong ying jongki kita hanya jadi ahi investor tipun ki hisau jumai lah saya oh jumai yukong oh pimpin itu dan tu bayar bohong saki jumai ngam ju kampet ngam ju kampet wajah ledi tu ngaleran dan pet itu ngam ju kampet ngongi ong kumno tu nongilak buang ngam saki jumai kata beji tengok pilih kumno ong anam lek berisu yo ngan song dapat kikun hayin nama dah cing jumai yak lang berkikun semua syan yo mbak yak marway dan segeri tinggal kita ini habang dan jumai bikin mau na em ublay langan dan berpenting ya priban kiu jumai priwadi ublay habang dan jumai bikin mau na em ublay macam jauh ki emak habang adawai ang try maaf ngalak telet ini songu ublay umpat jutia sisinro sam sispar huway umpat ju samtia sisinro wah yang pagi kecing kerpang jong kecing ngekerstan tam de beritan kecing wak jong ki priu yo blay hande kecing kerpang jong kecing ngekerstan kalau pada yo blay ubawan wak yang pat yepi uwad yo adam lai kendai Genesis medon say pada wad hado cing pentau layar pau na yang ada cing kang bat ngati kecing wak ke jong tamah pertei kadi kecing wak kecing blay yang iki priu ki becak bat ki badan ngin sayarway Christmas Jisu nong penim uwan syapretay kahasan kulay bansya ibanyay o long burong yublay balay buat yang pati para mga ibigay syonga buat ini habang ipet na o ukan mau yang habang ikan mau yo ukan mau yang habang iklat yo upan rit yang habang snow sarong man snowman utaw do pray joga at chofi iban kami gijing star iban kami gijing coaching kia iban kami kamay kaji iban kami barok kan kabang yo iya kini kepercaya Henry ngamla kanya-tanya ke iba ka Bible kaong wat shiwa ya kahima ka jang ublay pada kahok cemo di ay baro ang sa alang tam habi ini pendam sipo hakala air jang kajituay ani kicing sengalap kolong nakabenta jang ikisamla bat kilong kemi kilong kapa gilarang baro kakot yangi kapateng kepadang ki
บัดกับปะเต็งกับบัดสลัยเนาะสัชเสียวันนี้เชื่อมทำไมบังจิสุบานนี้ลิพายนั่งนี่ชิกิสันกุจนีชิเมตยินมาที่กุจนีเชื่อมบันเสียกับทำไมsetang shibanai shiteng in kiliap no yusnem araja arpusan tikni nang yo ini ngim yo isu ngim tikni kata tikni nang ikendu ning mi kendu isu kani gari kapor kodor kapor kabadon kam naman nginem yo isu na syai ya kakhandu kari nginem yo isu shibet setang kindiat kentang in kiliap no igari kasmi syabom jukot namar kata ay bagani kicing sengelap Allah kucingnya sengelap apa pemat yang abad ini dan bahkan dikejar lihat orang kata isamlah hilong kemi hilong kepa ngampik ay kucing tuan sing kucing seng agak jong kucing kit kucing tenju agak kucing kucing free ada kali kepor kan nong pensilan kucing seng yang naik beli ulak keren dan mana menstek ulak keren ini mentamen seni mana ada ulak keren ni pi anak alat ni kini kepor tapi IT pemain ada jong kucing anong parakti pi anong penjerong ni kucing sen dan ada tidak slow lah keren ni pi angkat ini kini kepor begini yang lang barok lagi jaga syok kucing angkat ini barok temen soha begini yang lang kita dan siapa jangan pen kerep bam di Ramadan kita lah ben yang angkat ini barok begini yang lang barok ini kini kejangmiat ke bekerpang kejangmiat ke bau play kuat dan shen pemain yang ada di sini. Ini wai itu kecil wai tak arsin. Jesus kau bayam jangan. Apa baik hot ikiwai. Wat kental. Ini wai kecil wai. Hakal air itu kecil wai. Pada kepor pengilai wai lang barok. Masa ayat ini pengilai wai lang barok. Kau kemat kecil wai. Kau tidak ada dono. Kawan sudah telah serah. Siapa ni pahai yang ni. Yeshem baru Jesus kena kejakar. Pengilai wai ini lah pendetak. Ngeruai arsin kena ke koros. Tangi ke koros. Ngeruai dendat. Ilak dendat ni jeruai. Ruai bakal dia yang akan kecil ruai. Bahawa ulale yung jairas ulale itu kalong kami unle yang aru. Hata ni kecil sengelap. Pada kepor pengiat ruai lang. Pada dalam pereng jopi bersaudara kami kecil ruai ke bekerpang. Cumi ni kejaga song. Wan sini sekma. Ia dan rekat hengi. Dan pesan di postos ani dan hengi. Ngin ruai kerpang ini. Hakapor pengiat ruai lang. Tapi saudara kami kecil ruai ke bekerpang. Ngandung parakti, ngandung penjerong ni kecil sen. Kalau play ulak keren. Ada pisau dan kambing ini doai. Ni kita jaga kejong pihak kapal begini doai lang. Wan sini sekmat. Dan sayok bandoai kerpang ipi. Kumpilang syarai jong kabelamang kerpai itu bersama pastor. Mengilang belapan krek. Ada dalam pereng jong pihak pisau dan kam. Ada beli ada bandoai kita akan lepas. Saya jaga syam kejong pihak. Ni doai asing ni jelah. Ni doai ka hakal air jong kejong doai. Yesus snow kayam jona hamba dan kon yakiwe wa entanya oh Jesus terkerteng ke bapang tam terkerteng ke batiang tam terkerteng juga jing penkiak hitam bak terkerteng juga jing perlayu terkerteng juga jing penslek pemai kantut hanga bak hangi hakari ke jing sen khot yakiwe wan ya saksian Jesus no kayang jangan oh Jesus yang zona habami tangkau yakiwe wa entaya kau
bingi barok kare kepor bingi shimata lagi jing dua lang lalu kena isam lagi lang kumigilang pa ada kepor bingi dua lang lalu na pring jampi basngodon kami jing dua ke perpang ni jangan ke jampi wan shit pa ni wa ban dua perpang ni lang barok sublay hagi jing dua ni IT lang barok hablay jing dua ni dua kok pa jingi bahabneng ni ay mo imo ko try bigi na magani ko jingaseng ala ni songo imo ko try bigi na magani ko por ka kodo ko me ay yang aban ini bandon na tela sara ko try bani shemba na sa jise ban ma imo ko try bigi ko jingem jingi shobi ni pai na bang ni shigi yeng ki sem gi jingi ni wan ri ka bigi jingket ko wan uchairas na ka menta yela bi na ka menta yeng na ko ki kondi ti na ka menta patang gi jingi ni wan ri ka bigi jingpang dum kalong ko ko try shigi sengela ni ayo ini ko try ko jinga sengela penewan dari syambat ni penewan dari kendo bat ni penewan ko try dari rap yang abat ini oh jisu ni khat ye me ko jamme ni khat ko pa de ko terteng ko jamme ko try ni khat ko pa ko try ko chimpne mai ko jamme tar chimpen kya jamme tar chimpen swe jamme tar bor jamme ko try tar lo apne ki khol ki jamme la ko jinga sengela ko try ni wan shmer ka be ki ummat khan pintar ki jinga nambon betek ini ko try wadi parlok jingin tek ini wadi bayi ko sendiri kem tek ini ko try detan me ko try betek chakam jamme oh ni ayo ini ko chisu bakada lai magani ko jinga sengela ko jinga sengela samara tashira district Raiba ye Iwan Shemeban ayo ini Iwan Shemeban jam bangka ni ko jaga bango Iwan Shemeban Raiba ye maga jinga ye jaga bakbiang ka shlay iko jingin ka janga ko jani ye Raiba ye Iwan Shemeban ko jinga sengela bangka terpa ko try to pun shlay ini dan ko bor ki khon jaga Ratashira district ken yang na ko terteng jama ko Raiba ye अपने गिजिंग तंजो लगी सोम की मैटिंग और की गोलियां किन खिलाम में करते को जने उचीस इस सिंगिंग थांगे के शिंकर के करते को जने उचीस अतिम तंग लुट आगे करते को जने उचीस तुम्हारे लिए शिद्रक में शक टेक्निको अम्बन सोई